Menje stranu. Napadni Tijan. Laka ti nisko. Nisko laka. Digni laka gore. Ajde, okej. Nameti Anđelu, Branković. Lepo, Anđela. Što radiš, Majo? Što ste stavili toliko lepka? Ajmo. Pomeraj, godimo. Idemo gore! Ajde, Luci! Lepak tu toliko. Što radiš? Druga strana! Širi. Ivan, pazi! Ivana! Ivana! Ej! Andra, bez zaleta, bez spremanja, bez ičega, samo se dignem i šutim. To nema nigdje. A igraju sa jedinicom. A igraju sa jedinicom. Branković! Marija! Međa! Šta ste s tom loptom radili? Načvakali lepke? Obriješite loptu, ako ne možete igrati ni jedno ni drugo. Obriješite što ste lepo toliko stavili. Menjajte loptu. Stavila lepo na ruke da zalepili lopti sve žive. Igraj slobodno, vuci tu tako. Gledamo, Nataša! Ne može, ne može. Ne mogu, daj loptu bilo drugu. Ne, zalepile su loptu. To je normalno. Možeš to su raditi. Em je mala lopta, em je u lepu. Ono, gledajte ovo. Previše moju. Ja zalepila sad drugu. Napadni Tijana, popusti loptu. Dobra je, dobra je. Moraš da siluješ šut, samo napadni jako, popusti loptu. Gdje se moto, ne možete voda dati njima. A ja, da li mi da odigramo nešto? Gdje je pivot? Uci, tako. Tako, bravo, to je tam, bravo, to je tam. Ajmo, Elena. Elena, to gleda, Sandra ispala se. Radi levo, desno. Dobro je, ajmo da igramo nešto, učemo se. Polaka na stranu, nemoj tu. Na stranu, tu ostani. Tu ostani. Šupiramo iz nemogući pot. Zabadaj, Elena, zabadaj tu. Ruke, gdje su ruke? Tako, evo je. Tako, vuci, to je tam, bravo. Ajmo, Elena. Ispadate, stojite. Ej, ovako ovdje ostaje ruke šepi. Gdje su ruke? Gdje su ruke, Vlado? Marija! Kreni! Koga? Smo mi, ja? Da. Ivan! 2-0. Jao! Jedinica Helene. Jedinica Helene. Kreni se. Pazi, prijatno!
vuci tu, tako. Evo ga, to je ta. Ovaka i Sandra ne izmeni. Nisam spremna. Marija desna. Jana, gledaj šta je mesto. Ivo, Statača! Šutni, Branković. Imaš to odmah! Tako je. Samo stoji nogu. Ajmo trojku kad se vrati posle zelene. Anđela trojka se igra, Anđela trojka, misli. Ajmo gore, ajmo gore. Stani! Stani, Andrijana! Stani! Pazi tu! Stani! Ajmo ti, Lena, pusti. Ojana, neki. Lako, Lena, bravo. Pošetni se pored nje, pa napravi neki, stojiš pored nje, što je ne zagreš. Pušti. Dođi ništa, ajde. Imaš to odmah! Kad jedan put briljiraš, drugi put si totalno ponovno. U odbranu ima. Imaš! Eko, Anđela, se zagreješ malo, nema da šutiraš. Anđela, znaš trojku da se... Vrati kad se vrati. Igraj, vuci. Evo je. Pusti je, Anđela, pusti loptu ako možeš. Adriana, skok. Vište, vas dve. Da ste pogodili, dva puta, dva penala. Ajmo, gledaj Maja, tako. Tako. Ajmo trojku kad se vrati. Jana u napadu. Ajmo odmah kad se vrati. Ajmo vas sve. Vuci tu, tako. Pojte tu, ne možete provući. Stani ispred nje, mora bude faul u napadu kad ide leđima na gol. Gledajte, ajmo. Tako, vuci, to je ta, bravo. Ajmo da. Šta bitno? Čekaj, bitno. Linije do centra se. Zadnji minut. Kad je već 20 minuta. Kad je već 20 minuta prošlo. Vraćaj! Ne, s leđa! Marija! Kome lopta? Nataša, izlazi da igraš malo, Nataša.
to je ta, ideš Elena tu. Okupi. O, bek igra. Bek, ajmo vas bek. Mnogo komplikuje. Idi Anđela, zalet. Digni Anđela. Ajmo, igramo. Napadni Marija. Dejana, beži u ugao, šta igraš ti, bek? Da. Moraš da izvučeš jednu šutak na nju ovdje. Došmo na bek. Gdje ćeš da pustiš? Sve igrate, Majo. 4, ajde. Evo ga. Evo, vuci. Pipe, evo ga, prolo se napravio tu. Ište tu. Igrač, naše. Tako je. Vuci loptu, evo. Stani, tako Majo, bravo, ja. Ide gore, Vladana, trči Vladana. Denis. Majo! Bravo, Marija. Ajmo, Anđela, odbrani krilom kod Elene. Zabadaj tamo. Iđi gotovo. Idi. To je ta Aleksandra, bravo. Anđela, krilo odbrani. Brže. Da, ti ovdje. Brže. Marija, to nije lopta pivot. Ovo uopšte nije lopta pivot. Iđi pivot, ne. Malo brže, skoro to sve ide. Pivot nam gde. Riječete vas dve. Tako. Marija. Nazad, nazad. Vladana. Dođi. Vladana. Dođi sad, dođi. Vrati nazad! Dani, izvuči se, Elena. Ako, Majo, bravo, to je ta Majo. Ajmo, Elena. Anđela. Izvedi gol. Dejana. Kako ste stigli
Idite odmah na njega. Zato što čekaj. Ti vodi. Ti vodi. Evo zavodi. Majo, zamak rukom, Majo. Tako, Majo, to je ta, bravo. To je ta, Majo. Dođi. Non stop to imaš, i s jednim drugim strana. Dođi na izmjenu, trkom. Ilija, vraći nazad. Aj taj malo, Pićo jedan, Pićo. Evo, sad je polovreme. Pa 30, sad treba snijeti. Zadnji minut. Evo damo gol. Dijana, gledaj ovamo. Vuci, radi ruka, Maja, radi ruka, tako, to je ta, bravo. Ajmo, više menjamo, više pitanje radimo. Kako da menjamo? Ajmo, brzo,